Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezikaSibongile and Dlaminis. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele amathiza kaSibongile and Dlaminis, izinto nje okumele kuyilindele kuloke leli week esikulona. So laba veza ukuthi ke istress ukwenzo azobeke naso sokwenza ukuthi ke umndeni wakhe ukhathazeke kakhulu. Ukwenzo uzobedliwa indaba kaVusi yokuthi ke bazi ukuthi uNomalanga unamanga. Umndeni kuzobukhathazekile ngaye kukwenzo, uNomalanga uzozama ukuthi ke thole usizo kule nkinga kakwenzo ababhekene nayo. NgoLwesibili uPhetheni uzobeke funa impendulo mayelana nendaba ke ethinta ukwenzo. Babeke sebeveza ukuthi ke uPhetheni uzobeke seconfronta yena kuVusi benaye kugcina. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke uNomalanga uzocela ukuxolo lapha kuSibongile and futhi ke uzobefuna usizo kuyena kuSibongile. NgoLwesithathu kwimbeleko kaThemba ingane yakhe kunjengaye benaye kuNomfundo baveza ukuthi ke ukwenzo uzohlasela kabi umfowabo yena ke lapha uVusi. Kuzombhedela kuVusi ngenxa yokuthi ke wathula ekubenazi ukuthi ke uNomalanga akakhulelwe enindodana yakhe ke lapha unjengaye bazoyenzela ke imbeleko. Ngidlule baveza ukuthi ke la uvuma uzophisana ke ngesitolo sikaDeliwe uzosipha ke lapha usamkelisiwe ukuthi ke khona ukuzenzela imali. Aphela lapha ke mbukile amathiza kaSibongile and Dlaminis, izinto nje okumele kuyilindele kuleli week esikulona. Yizo ke lezanto ngikuphathele zona mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.